Sanibonani Dumelang ngiyabingelela ngiyanamukela bakwethu ngithi ngicela ukubingelela nje ngenhlala ngathi sasi bakwethu lo nibingelelayo siphumelelo kaMphele phasi lemzimkhulu esigodini sasematsheni bakwethu ngicela ukuthi uma uqala ungena kwi-channel yethu ulike uphinde usubscribe ungalenzi iphutha lokukhohlwa njalo ukushare ilink yethu ukuze sinjalo njalo bakwethu indaba esizitholayo la indaba zomaskandi ngomhla ka9 April 2022 kulo nyaka esikuwona bathi kune 3rd Annual Inkunzi Awards ivenue isamhlalele hall ethembisa egoli entrance yabantu abadala kube u50 rand kanti ungena kweingane bathu 20 rand theme yakhona bathu red and white MC osobe simthola ngalelanga kuzobe khona uMC Madiki Sibiya i-guest artist ezobe khona kumaskandi bathu jive zimnike kanti line-up yakhona bakwethu ihamba kanjena sithola ushaka wodumo uzobe khona bakwethu uLundi King Boys bazobe bekhona ijonge lihle kanti Parkville Green Lovers amasoka amahle azobe tholakala ujabule kodwa kuzobe khona bakwethu unongoma khethu ukuthula izintombi zamangwane igcoka amakazi indodakazi yentandane nayo izobe khona abaningi kakhulu bakwethu abantu bazobe khona lapha sicela ukuthi niphume ngobuningi benu nihambe niyobeseka kwi-event ezobe ngomhla ka9 April 2022 kanti ke bathi COVID-19 restriction applied bakwethu ningakhohlwa phela ukufaka ifonyo bathi kusile masam iyo lalibone kusile madoda seceleni wami thathaliki inciliki yebo yabona laba bantu bayithela ngabandayo